Мазза шоу бо Ахлиддин. خوب کردی که با برنامه ما آمدی. پاجالسته همه زوری شبیم بود که دو زن در یک خانه بود. بخدا میگم یک بار خیلی دیگه سفر. اینه برای مردم بهترین چیزه این. سواد من در معقول نشه. تربوز نمک میکنن، ای بالا نمک قلمفری سیاه میکنن. پیش در روزه میگه میگه آجی چه خبره. 15 سال گفت در تویسون زندگی میکرده ما. پروانه تاجیدین در دبی به خاطر صدرالدین طرفخانه شد. من خواستم همین یک ساعت. من پیش به همه بچه‌ها و دخترایی که در غریبی شما چی گفتنی دارین؟ چه خیلی که ما با شما وعده کردیم در موسم نو ما تنها و تنها چهره‌های نو رو دعوت میکنیم. هنرمندان، سرایندهان، راویان، بلاگران، تاجران، بیزنسمن ها و هر یک شخص شناخته که در جمهوری ما او را میشناسند و موقع خود را گذاشته است دعوت میکنیم. مهمان نوبتی برنامه مزه شو با اهلیدین است پروانه تاجیدین، بانویی که از کودکیش در وصفش پدر بزرگش سرود ایجاد کرده است. یک خنده نیگل محض برای همین بانوی زیبا است که او همه وقت میخندد. مهمان نوبتی برنامه مزه شو با اهلیدین پروانه تاجیدین. خوب کردی که با برنامه ما آمدی. امروز ببینم که در بالای میز ما مینیمم بگفت قلب روسی اگر بگیم محصولات هست، لیکن از وعدت که خوراکی بالازد می شود. آره میخوام خوراکی تاجیکی نیست، خوراکی عربی هست. چون در خانه ما درست میکنیم، بچه‌های من خوراک عربی خیلی دوست میدارن. هر روز غذاشون اینه. خواستم یک بار منم با فکر نکنیم غذاهای تاجیکی درست کردن نمیتونم. همش میتونم خوراک و شکر و آش تیپا دیگر لیکن امروز خواستم یک چیزی کنیم که یک چیزی بدیلی خوش بیاد. بدیلی من خوش میاد با برنامه‌های قبلی ما مانند نباشه. اینم باشه میشه. های برنامه رو شروع میکنیم، کار شروع میکنیم. شما از جای خود بگذارید. من خواستم همین یک ساعت. من پیشکی از جای خود میگذارم. تا از جای خود چگیدم. در پرچم موندم اومدیم. خوب کردیم. ما شما بسیم پروانه جان. ای زنبورو پشه‌ها نترس به خاطر طبیعت زنده ای به همون خاطر زنبورو گوش دادید جمع شید. کم ترک از برای همون خوراکی امروز برای ما آماده میکنه که آشنایی میکرده که من راستی نفهمیدم. یعنی نوش دستی شیربیلا تیم کاپیده است. زنبورو باید گذار. امروز این طرز یا بگیم آشه. نه این آشی چه بگم؟ آش عربی نامش تیکه بیریانی خاطی تیکه. فهمیدم بیریانی خاطی تیکه یعنی سس. ما زبان ما میگیم سس، لیکن اگر با زبان فارسی و با زبان عربی و با زبان ما همین سوسی که ما تیار میکنیم همه چی یک در یک دل میپزیم و با زبان ما شما نترسین تریته. اگر ترجمهش نمیدونستی نه ترجمهش همینه که تریته. نامش تریت میگن. های سوسی و سوس تیکه این اصلا اوقاتی رنگی مویان عربیان. مثلا نوعی پومید شیرچای داره، کلوب مثلا کروتو داره، آشتپا داره، سهیسور با آشوی فاسونش مثل و نومیه عربیان همه جرگتو کارتوشکا کردی. کارتوشکا تشکا کردی. کجاندیو دومبا. نه مشگرونج کردی. مشگرونج کردی. این تیکه اوقاتی عربیه نه که اینه اصلا وطنش مصره. مصر عربان؟ عربان. همین دارن گفتم که نومیای خودمون اینم وطنش وای بسیار وای تیار میکنن. برنج جدا تیار میکنن. مثلا اینا یک عجیبش در اینه که شکر هم هست در داخلش. حیران نشو جنبا به مزه میشه. نمک هم، چسناک هم، بعد همین چسناک سیر یعنی سیرپیاز بسیار استفاده میبرن مردم عرب بسیار در همه غذاهاشون. من به همین خاطر عجیبش میگم این قدر سیرپیاز زیاد غذا کردیم که خمو در خص طبیعت تاجیکی خمو نمی‌کنیم. وقتی سیرپیاز کاتی روغن و کاتی شکر وقتی داغ میکنی اینو مزه این میبره دیگر چی میشه مزه سیر. خیلی ان شاء الله که میبینیم برنامه رو شروع میکنیم. بسم الله گفته کار آغاز کنیم. شبنم جان میگم دیدی انا دیدی اختی خواهر ما چی بنی انا پروانه با نزدیکی در سمونه یوتیوب یک برنامه پیدا شد. بسیار مخلصات درخواست کردن که پروانه را باز دعوت کنیم به برنامه ها. حتی در برنامه من در ردکس ما هم نوشتن که همون زنه که خوشگاه فرود کنیم، هم اپای خوشگاه فرود کنیم، هم اپای خشچق فرود کنیم. آخه میگم من در برنامه میگم رو دعوت نکرده بودم. میگم من دعوت کردگی میگم نه اومد نه خواسته.
من خوب میشناسید به غرض همین برنامه‌های شما هم من اول در زندگی ما خوش زندگی در زندگی چیزی در زندگی است در برنامه در پیش کامera همون مخلصا میگن همو اپا فرق همو اپا مرحمت همو اپا این همو اپا در پیش پاجالس همو اپا مرحمت این همو میکنه سوالش میکنیم در سوال ما ان شاء الله که جواب خوب میگیریم و آجی کم نگاه که یاد میگیری در خانه رفتی تیار میکنی میدونی همش تصویر بعد سوال هم نداری همش ما اختیمات میشه در ویدیو من شما با شبنم تاج‌الدین اپا و خواهر هستید بغیر شما باز چند فرزند دیگه هستید چند اپا و اکا و خواهر چهار پسر و سه دختر 4 پسر 3 دختر شما همه از یک پدر و از یک مادر نیستید از یک پدر و دو مادر من یکی نه که همین چیزی اساس زندگی پدره همین پدر که یک شد دیگر مادر هست دیگر هست دیگر نیست این نداره برای که پدر یکه تربیت پدر گفتاری پدر اینو دیگر چیزه برای همین ما بسیارتر در همین خانوادگی در اویلمون ما بسیارتر تکیه به طرف پدری میکنیم هممون خانواده همین فرزند و 7 فرزند تکیه ما به مادرها نیست فقط به طرف پدریه مادرها زنای بهترین زنای مثلا رقم یکم اگر یا زنای بهترین نمیشه رقم یک نمیشه تاج‌الدین مودی یا زن نمیکرد که بله خاطر خیلی زندگی الحمدلله خدا شکر که از یک مردی مثلا معروف از یک مردی زیبا از یک مردی فیلسوف فلسفه‌دان فیلسوف و شاعر و مثلا گوینده و موسیقی ساز و تمام تجربه های زندگی دیگه از همه خانواده از همه خون از همه آدم ما پیدا شدیم من اکم یک وایدرا آینه در نگاه میکنه چه ما مدام میگه که او چجون رحمت مو ای همینطور جون میگی ای حیدر میزودی مو چیکار ای حیدر میزودی مو چیکار میکردیم ولی ما بعد عمر حیدر خدا رحمت کنه زنده مرده تماشا کنه من خاطر هزار بار شکر که فرزند یادم بین اکاها و خواهر مثلا 4 تا یک مادر 4 تا یک مادر انا رقابت نبود نه ما چون در یک خانه تولد شدیم در یک خانه کلان شدیم دو مادر در یک خانه بود برای همین مهری ما دیگر خیلی مثلا ما نداشتیم میخوانیم که مثلا جدا زندگی مثلا هست از زن اینجا فرزند رفت آمده خانه دارن یک دیگر دقیقه ندارن ما در یک خانه بودیم زوری وای مرد همین بود زوریش همین بود که دو زن در یک خانه بود هرچند تو حضرت مثل اپا خواهرم دو تا مادری ما برای ما مادری تو مادری من نیست مثلا اون چیزایی که مقتی مادر شبنم میگم حرفای مخفی من میتونم که پلوم دستی یک باور کردیم همین خیلی شبنم کتی مادری من مثلا وای زنگ میزنه با مادری من گپای مخفیش گام میزنه سری دیگه خانواده‌اش گام میزنه من در مادر خودم میگم مادر شبنم میگم یعنی خیلی نزدیکه در زندگی اگر فهمیده بشه که اکادی و خواهری موفق هستین همه چی انشاءالله خوب است بعد یک سوالی دارم که چی سبب شد که از تاجیکستان رفتید برای خانوادگی برای این پیوز ریزه کردم های جون بعد این پیوز میکنم در روغن داخل نکرده همیشه یک جا میکنم نه واسه اینو در روغن یک جا نمیکنیم بعد برای زندگی حتی شوهر هر جا میگن شوهر رفت زنم از پشتی وی میره اگر که دوست داره شوهر ملتش توجی خودمون به خاطر که همین وقتی که بسیاریا شنیدن که شما 16 سال در امارات عرب زندگی کردن در دبی زندگی کردن بسیاریا سوال کردن که شوهر همین اپا افغان عرب ایرانی چه که در این قدر سال در زندگی اگر عرب میشد من میومد موزی در همین جا پیاز ریزه میکردم در پچکای میچتم اوپا میکردم ای دا برج خلیفه بودم نه به همین خاطر زیاد سوال کردم به همین خاطر من سوال کردم تاجیک خود نه بله تاجیک شما مادری چند فرزند هستید 2 فرزند دارید و 16 سال در دبی زندگی کردید دیگر به دبی نمیروید یا که شما موفقی اینجا مرید نه من به خاطر فرزنده اومدم چون که زیاد دیگه زبانی ما گم کردم دیگه همونجا تولد شدن همونجا به بویا رسیدن مکتبای مثلا انگلیسی خوندن انگلیسی همین و زبان گم کردن زبان معاشرت مادری گم کردن هرچند که گپ زدیم مثلا مکتبشون اینا یا رفیقاشون همش زبان انگلیسی و عربی همیشه گم کردن به همین خاطر که یک تاش دختره نمیشه که یعنی من در اونجا مونم گفت که با زندگی خودشارانه آوردم که زبان ما یاد گیرم مثلا چی میگن
обычай худомона ёд гирад тоҷикия анъанаҳои тоҷикӣ анъанаҳои тоҷикия ҳоҷиҷон ама хафа нашавед мо ин не ма барномаи мо беҳад озод парвонаҷон метавонем ба кадом забоне ки оддӣ барномаи чорчуба надорад хеле ки озод суҳбат кардан мумкине барномаи инам хаҷура хай рафтем истодем зиндагӣ кардем беҳтарин чизоя ёд гирифтем забоноя ёд гирифтем як бор анами куркумая анамихе карда ба ҳама нишон дид куркума ба забони тоҷикӣ чи мешавад зарчуба зарчуба мегӯянд амо баъд ҷинҷирам мегӯянд ина ҷинҷир не ҷуда хориҷӣ мешавад куркума ин ҳамин зарчубаи оддие ки тоҷико барои зарчубаи оддие ки тоҷикои доруворӣ истифода мебаранд дар хориҷа ина дар тамоми ғазо истифода мебаранд барои гарм буданаш барои меъда барои тамоми органҳои ҳамин дохили одам фоидаи худро бад маззаи ғазоям хуб мекунад ин фоидааш беҳтар бигӯем ки дар ин тоҷикистон тамат истифода мебарад ба ҷои тамат ёфте дар хориҷа ина ба ҷои тамат ина мо тамат помидору тамат мекунем мисол истифода мебарем дар ғазо мо ина дар хориҷа куркумая ба ҷои тамат истифода мебарад дар ҳама ғазоишон бале хуб лекин ай забони тоҷикӣ гапзанӣ шумо маълумоти шуморо худтонам кам забони тоҷикистон хароб шудагӣ не аку иқа зиёд не агар тоҷикӣ дарӣ хароб шудагӣ барои ки шумо тоҷикӣ форсӣ гап мезанед тоҷик бале не чуба мо ози дар ҳамин 3-4 соли ки дар тоҷикистон дар ҳамин 3-4 сол бая лаҳҷаи кулобии хуб ёд гирифтам як рӯз модарам гуфт ки хона гап задем ҳисобе ки дигар лаҳҷа дорам лаҳҷаи самарқандӣ мехӯрам баъд гап задем гуфт ки нигоҳ кардем духтар ту тамоман кулобӣ гап мезанӣ хай падарам кулобиёи охи таги дар ҳисоб таваллуд шуда канон карда падарам сари хосория бахшиш мардуми сари хосора биби бобовон так ҷура ин куркумае ки дохтем қошуқ дара якта қошуқо баъд ҷурғоти тоҷикӣ ина бо как аз ҷурғот мо ҷурғоти тоҷикӣ ранҷа вай мекунем якҷоя мекунем ҳати сирпиёзу ҳати куркумаю камкак намакам ҷурғота дар дохили ҳамин ҷурғота мерезем куркумаам якҷоя мекунем ин куркумаи моя тоҷики зарчубаи моя агар арабиш мешуд бовай рангшам зардтар мекард масалан ранги лимон ина якҷоя мекунем ҳозир мебинӣ ки ҳоҷиҷон ин дар гуфти ки қандоб мепазӣ гуфти ки ҳозир як қандоб кати якҷояш мекунем ага суно бигирам ман як савол дорам ин баҳс чанд сол шуд ки дар байни шунавандагону тамошобинону дар байни ҳама ҳаст ман медонам ки як бародари шумо қори шамшоди рӯҳонӣ аст дар дунёи ислом бениҳоят нуфузи баланд дорад ҳозир як дақиқа пешай савол инаи рӯғана ки дохтӣ мана як қошуқ шакар меандозам дар рӯған фаҳмидӣ шумо савола додан гирем ман ина кофтам ранги сирх шудан шуд қиём дар ҳамин расонаҳои интернетӣ дар ҳама ҷо овоза шуд ки гӯё ки қори шамшод аз хоҳари шумо аз чанд тани шумо рӯ гардондааст ба хотире ки шумо мисол чӣ мегӯянд савримени мепӯшаду савримени мегардеду шабнам ҳофизӣ мекунад ҳамин чӣ қадар ҳақиқат дорад аслан ин ҳарфо дуруст нест мо хонаводаи мо масалан падари мо чӣ хел тарбия кардагӣ ҳар кас чизе ки дилш мехоҳад ай чашми фарзанд ай хубӣ падари мо мефаҳмид ки масалан ҳаминш метавонад ки ҳофиз шава инш метавонад ки ҳофизи қуръон шава инш метавонад ки масалан соҳибкор шава инш метавонад ки масалан коригари давлатӣ шава ҳар каса ба ҳамон ваи худаш монад қори мо ай кӯдакиш синфи як дадам ина буда дар мадрасаи ҳаминҷа мондагӣ дар мадрасаи пеши роҳат марказӣ мондагӣ байни мо инхари нест мо якдигармона эҳтиром мекунем мо профессия якдигара эҳтиром мекунем зиндагӣ якдигара эҳтиром мекунем либоспӯшӣ хӯрдан хӯроке ки вай дӯст медорад ман дӯст намедорам не ки ба хотири эҳтироми мисал хоҳарам ё додарам ё ака ман ҳамеша тайёр мекунам пеши мемонам яъне ки ин овозҳо ҳама дурӯғ аст дуюмаш ки интихоби ҳар яки шумо дар дасти худи шумост ва ҳамчун қории қуръон ҳамчун мисал одами динӣ мисал одами давлатие ваям диние давлатие вай аз рӯи шариати тариқатӣ аз пеши ҳар кадои мо якборе гузаштагия вай бояд ин гапа гузарад бояд ин кора кунад аз пеши масалан апа хоҳар дигар ки вай ҳамин остин ҳамин хуб нест ин чизе агар ки мо қабул кардем накардем дига инш вай
ай сар соқиб ка نه من همین سوال رو پیشنهاد ба کردم хотири ин نمیخواستم падарию мисол додарию хоҳария мо ҷудо намекунем ба ин хотир این شکر باید بسیار سرخ شود камакак бояд ранг шавад дига агар бигузара сурхи бачара баъд Талх авқат мешавад. не талх намешавад маззаи қанди хурӯзак маънофарин мешавад من باور بخدا میگم یک بار خیلی بسام فرزنده شما در تاجیکستان در مکتب تاجیکی میخوانند не мактаби русӣ مکتب رسمی میخوانند مکتب رسمی شما خودتان وقتی دولتی. تاجیکستان آمدین به کدام کار از مشغول هستین برای که در نوروزی اگر بجارم که ما میدونیم که یک سرود خوندی як суруди هرچند ثبتش از دوری بود که من شناختم اما ва чизе ки дар хун ҳаста чизе ки мегӯянд ки ба шир омад ба ҷон мебурояку Бале. ин ҳамин дар бораи ман ай در تاجیکستان با چی کار مشغول هستی؟ соҳибкорӣ мекунем масалан бо ҳамун давлати эморот мирем давлати туркия мирем ӯзбекистон мирем бо кираҳоя маҳкам мекунем ку мағозаи савдогарӣ мағозаи либосу материалу ҳамин хӯрои занонаю ҳамин чизо кор накӣ намешавад инҷон ҳози дигар замони мард оварду зан хурд нест ҳози як замони шудагие ки занам ёра мехӯри мардам ёра мехӯри бояд ду кас یک از باید بیاره بخواه як парвона ки як кас бояд биёра ку بله بعد یک سوال که مردی رو در چی میبینی؟ мардӣ بله мардия ман мардия дар пулу мол дар зебогиш намебинам марда ҳеҷ вақт дар либоси масалан гарон пойафзоли гарон ай мағозаи марказ харидаи 2,500 сомон на ман намебинам ман мардия дар рафторуш дар кирдоруш мебинам масалан ҳамин ҳозир ҳаминҷо як писари ночизай масалан да як одами бисёр камбағала вақти ман инҷо меуфтум ё дохили масалан мошин сайёра берун ё меуфтум ё як кас сари ман як ҳарфи бад мега як чизи бад мега вақти мегӯя аз ман пуштибонӣ мекунам ку ман вая мард ҳисоб мекунам ман то мурдан барои ман вай мард мемонам чӯ бояд зард шавад фаҳмидӣ агар сиёҳ шавад дига мешавад ғазои хӯрдаю ба он таъми بعد از شکر پیاز не оҷон як дақиқа Чӣ мегӯ? баъд аз шакар дар рӯғани паспон дандара ҳамин оби хунук ҳамин худат тайёр кардагӣ бо намедонам чизе من یک در دل روغن آمده این میکپ آزی не намекафа оҷон намекафа ина алдинози як мерезем ӯ даҳаша тез мепушем меберам алло сустай бача روغن و آب не шакарам дорам خیر روغن شکر آب تمام چند دقیقه میشه یک خروزک شی ё 14 мешава خود چطور میشه ҳамин пилтак кур накардиста نه کار کردیم راست فراموش نباید کرد که ما در تاجیکستان حاضر تیرما های пилтои мо ҳамқа сахт кор мекунам ما در مرکز پایتخت намекунам то ҳамин примо эфир мекунад 2 саат гам мекунад авқати сухта 2 саат примо эфир дагам мекунад авқати сухта در برای پریمو افیر حاضر نوبتی چه ҳозир навбати мурғ анан мурғоя гирди ҳамин беги мо бояд чӣ мемоҳамиям حاضر انا کم مرغ داخل کردی мурға дохилиш андохтем бакадем чинде мурға گردش гирдиш анамина дабайн васат меган васати дег васати мурғу ин мерезем хоб بام جرقاتش بامش ба ҳамаш мерезем این باید بیریان شود یا که توشید شود оҷиҷон ин ҳам бирён меша ҳам тушид меша ҳам шурба ҳама чӣ меша بغرو میشه همه چی میشه буғам меша ҳама чӣ меша бадтарин кор дар вақти ғазо пухтану дар вақти ғазо хӯрдан тақарпақар кардан این چند دقیقه میرود як 40 дақиқа аз болаша мепушонем як 40 дақиқа ин хуч мепаза вай меша ملهم малҳам меша ҳамин обиш дохили вай меравад фаҳмидӣ ҳамаш як аз айму оташ завис мекунад вай мекунад حاضر بعد تا این آماده شدن شد ما یک باید برنج هم آماده کنیم биринҷи мо مشوه осономода میکنیم карданаш биринҷи чӣ чӣ биринҷа حاضر یک لحظه خیلی من بارش مبیل این روغن مسکه برای برنج ин барои биринҷа پروانه جان қавли тоҷико ки майда ҷӯшидааста майда ҷӯшиса шумо камтарак баландтар гап занед ки микрофонда овоз биёяд ки тамошобинои мо нагӯянд ки духтар беҳад паст гап мезада ай ман да одами баланд гапзан нест медони то вақте ки то ин тайёр шудан хай агар иҷозати ки алдинҷон
یک سالاد هم درست کنیم ها مایلش برای باشه که اگه میدونی که اگه غذا به سالاد نمیشه مایلش سالاد پیاز دست شما درست داره کنیم اگه الان کلمه یک چیز من نفهمیدم که ما در اول برنامه نگفتیم تماشا ببینید که همین از مثال چوجا را استفاده بردیم انا زردچوبه را استفاده بردیم روغن و شکر و آب و نمک انا خیلی از برای سبزیجات ایش آماده میکنیم چرا برنج برای گارنیر ما گارنیر میگیم که برنج گارنیر نیست برنج افغانی میگن همون برنج دیگه برنج نه این برنج عربیه برنج عربی تراکتور گفتن همه من به خدا میگم که یکم بار برنج فهمیدم که نام برنج تراکتور باشه وقت در دوری ما مغازه میگردیم میگم برنج تراکتور میتون یک آدم دونست که برنج تراکتور من نمیخوام اكون توصیه بدون نمیخوام رکلام کنم فیرمای تراکتور تونو اوا فیرمای تراکتور نمیخوام نه که بهترین برنجه برای درست کردن غذای مثل عربی غذای ایرانی برای آش خودم آش تاجیکی وقتی که با برنج درست میکنی بهترین آش میبینی ما یک طعمی میدونی چی داره ما میگیم که کاپتیت کردگی مثلا دود خورده بوغی مثلا دودی کو رنگ تندور کباب همین مزه هم نمیکنه همین برنج یک برنامه تماشا کردم در یوتیوب گفتن در اونجا که موضوع رو برداشتن که پروانه توجیدین در دبی به خاطر صدرالدین طرفخانه شد بله بود این کارو شما طرفخانه شدین بله کار کردین بله طرفخانه رو بستین بله برای چی شده برای کی میباشه برای صدرالدین به خاطر دستگیری بچه‌هامون به خاطر دستگیری صنعتکارامون نوزیستامون به خاطر همینا برای دستگیری صنعت که رشد یا بچه‌های ما رو زندگی خنفته اون طرفخانه رو که سپردیم محکم کرد اونجا چی بود هتل خودمون بود مهمانخانه خودمون بود من حق داشتم که در یک خب میخواستم اگر رستوران غذا میخواستم اگر بعد تاجیکی بود آخه طرفخانه تاجیکی بود بعد بچه‌ها که دیگه پر بال برآوردن و پرواز کردن و جوابشان که دادیم بعد محکمش کردم بعد کودکا مایده بودن کودکای مایده دار شدیم از پشتی تربیه و از پشتی هر یک کار هر یک چیز وقت و ساعت خودش داره کاری بد که نکردیم بهترین کار کردی کار خوب کردی که دستگیری کردی بچه‌های خمونه هم کار خمونه هم وطنای خمونه دستگیری کرده این به نهایت کار خوبه که وقتی که در غریبی یک هموطن میبینی یک هموطن دستگیری میکنه این به نهایت آدم سرش در آسمان میرسه بگم که شما در 16 سالی که در همه امارات بودین زندگی خوبم داشتین که در هتل هم داشتین دیگر چیزام که داشتین صد نکنه در غریبی بودین بله با همون بچه‌ها و دخترایی که در غریبی ان شما چی گفتنی دارین چی میگه مصلحت میگن نصیحت میگن یک دستگیری میگن چی گفتنی دارین هیچی در کجایی که آدم نباشه حساب تاجیکی و ازبکی و کرد و کی بودن تا دنیا در آمریکا زندگی میکنی در دبی زندگی میکنی در مسکو مثلا در کجایی که نباشی کی بودن تا اصل مکان تا وطن تا همین چی بودن تا آدم باید عیادش نبره هیچ وقت یکدیگر همه وقت در دستگیری یکدیگر باشن هیچ وقت عیادشون نبرن که توجیکن هیچ وقت عیادشون نبرن که مثلا پس نکنن و ملت نامبردار ملت وطن باشن بعد با صبر باشن اون وقت با صبر باشن اما یک کاری کنن که نامشون نه برای هر چند که غریبی هم آدم میره و یک زندگی کنی که همون زندگی در یک کیفیت بیارن هر یک لحظه زندگی هر دقیقه زندگی آدم شیرینی شود بگیرن به خاطر که مهاجرا بسیارن دخترها و بچه‌ها بسیارن او در جا بخاطر که زیق میشن زیاد یاد وطن میکنن یاد همه یاد هر کس در مسافری نبود در غریبی هر کس که نبود این چیزا نمیدونه این چیزا درک کردن نمیکنه بله. اگر زندگی شاهانه هم گذرن زندگی مثلا ایری بگه او میلیون داشتن یک آدم پیش ما چی پرابلم داشتیم که میگی که من زیق شدم پرابلم من نبودن وطن بود پرابلم من ندیدن توی مراسم تاجیکی بود پرابلم من ندیدن موتم و مرگ و مرده بود پرابلم من ندیدن برآمده پیش دروازه کتی همسایه بیگانی روز آو زدن کتی همسایه شده گرد همون 16 سالی که نبودی دختر همسایه 4 ساله بود 20 سالش شد همین گفتم که من گفتم وقتی که من اومدم بچه کودک 1 ساله بود 16 شد 16 32 شد و فرزندای به اوج علاقه مکتب میرم مثلا مدرسه میرم اینا این کم بودی در خوردن در پول مال نیست کم بودی در نبودن وطن در نبودن دوستان نبودن مادر خشت و رفیقای این کم بودی با این وضع بینی غریبی من میفهم غریبی چیه درد اینا من میفهم با یک دوست ما صحبت کردیم بعد گفت که من یک بار تلویزیون رو فقط دیگر کانال رو نشون میده در تاجیکستان دور تاجیکستان نشون میده بعد میگه چه خیلی که مهمانی رفته میگه در همون تلویزیون رو تاجیکستان میگرفته میگه شب خور رفته میگه سحر خیسیم که هوایی همون آدمی که مهمانداریشون کرده
саҳар телевизора монда гимни тоҷикистон аст мега бовар намекунӣ Ахлиддин мега ман айхол хестим багирия айхол хестим мега овози ҳамин гимни тоҷикистон фаҳмида мега беҳад хурсанд шуда мега ҳамира мегунда ако як ваяда як гуфтани ман мехостам ки дар меомадагӣ як бор мафтам ҳамин худравати шудаонам акай Абдуллоя ки Қурбони Абдуллоев ҳамин як рӯз мегӯм ки ҳамин саҳар бидор шудам намедонам дар ютуб чӣ мехостам мондан ки ҳамин бро нигоҳ кардам дарахта парахта мемонам ки ҳамин шера мемонам то бегона гиря намекунӣ занг задан сафорат мон акай Абдурахим гирен тестар билети манам ман рафтам тоҷикистон ки ман дига наметавонам ҳай ҳаминай қин буда бе модар бе падар зиндагӣ када меша ки Ахлиддин бе шавҳар бе зан бе одами дӯст медошта ки меги ки ман наметавонам бе ҳамин одам ин қадар ман ина дӯст медорам ки дилам мекафаку мешуда зиндагӣ кадан анами беватан намешуда ина ҳеҷ вақт айгӯшта навроӣ ки беватан зиндагӣ кадан намеша дуруға ин гапо касе мегӯяд ки ман метавонам ку дуруға рӯзи ҳар рӯзаш як чӣ дорад амҷа як заҳр як азобу азият ҳаста агар пирам шави мисол дар ғарибӣ ай набудани ватан ай дурии ватан одам пир мешавад сафар кардан мисол нағзай хубай зиндагия мебинӣ ҳаёта мебинӣ забоная ёд мегирӣ ман намегӯям ки масалан ман норозиам ай да қасари сол дар тоҷикистон набудам ман 1000% розиам 100,000 бош шукр алҳамдулиллаҳ яки ба хотири забоная ёд гирифтем фарзанду забоная ёд гирифт дунёя дидем дигар мисол одамои дигар миллатои дигар шишту хез бо дигар миллато ҳамаи ҳамина таърихҳошона ёд шинохтем забонҳошона шинохтем тарзи хӯрдану рафтану шиштану омадану масалан ҳамин ваёи зиндагишон ҳамаи ҳамина дидем ба ҳамин хотир метавонам ки ман озод ҳар ҷо ки равам агар азият намекашам кадом мамлакати ҳозир агар ман мерам ку ман ранги мисли ватани худам мерам ранги хонаи худам мерам азият намекашам на ай забон на ай гуфтор на ай масалан шиштану хӯрдан ман мебинам дусар тоҷикои мо ки мераванд як даҳрӯза барои мисол мо барои тиҷорат ки мерем соҳибкорон мемиранд ҳамин фурудгоҳ мефурӯянд худошона гум мекунанд и по ба пои хеле мешавад ман мисли хонаи худам мерам дар бо шоу бизнеси мо хай ошноем дар дуруни ҳамин шоу бизнес дигам таваллудам шидагӣ ман дар хуну иликом Ахлиддин дар ҳама рагу пайванд дар рагу пайванд бале лек дар офто маҷурато мана фиреб кадӣ қаба ҷоалиш кунем бо аз ҷоалиш кунем то ҳамчота дамин як дурзаши ҷои мана гирифтанида хай ман аз тарафи гармӣ ман 16 сол дар фақат тоистон зиндагӣ кардагӣ як хеши хеле шух дорем баъд меҳмонӣ омад хонамон ҳамон иморат хонамон меҳмонӣ омада баъд гуфт ки дуромад як рӯз ду рӯз се рӯз ки чӣ қадр гарма ба омади шиш гуфт одама гуфт шариат мезадай 15 сол гуфт дар тоистон зиндагӣ мекардай мо ин чӣ гапай гуфт шумо ҳамин сола 12 дар тоистон зиндагӣ мекунед дар як ҳафта мурдум ин чӣ гапай тоистоншон ба эбуш буд аҳтамон намешавад тоистони шумо аҳтамон намешавад дар шоу бизнеси ҳозираи хмон чӣ камбудиёро бисёр мебинӣ чӣ пешравиёро зиёд мебинӣ дар дохили ҳамин шоу бизнес ҳасти дар дохили оилаи фарҳанг санъаткоро ҳастӣ лек бо дар соҳаи тиҷорати дар дигар соҳа кор мекунӣ ҳамин камбуди ман медонем ки садои хуб дорӣ сурудҳои хуб месароӣ нақшҳои хуб метавонӣ офаридан дар актрисагӣ лекин чӣ камбудиро мебинӣ камбуди пешравӣ намекунам камбуди ҳамине ки масалан аҳли санъати мо дӯст намедорам меҳната санъат худаш меҳната ин чизе ки худододӣ мегӯянд чизи худодӣ ҳозир камай пеш буд худододиё ай 100 кас 1000 кас як каса худо мепияд садои хуб симои хуб вай ровигарии хуб симои хуб ки дар ҳам саҳна зеба боз саҳнаям боз зебиш дорад медоням ки ҳар одамам дар рӯи саҳна қабул намекунад ҳар одама ҳар хонандая ҳар ровия қабул намекунад мисол яке рови гап мезанад ҳамин тӯи маъракода гирьят медӯяд ай ҳамун садош гирьят медӯяд ай ҳамун саҳна гирья мекунад зор ин гирьяи бадбахтонаам дар назар дорам гирьяи дилсӯзӣ яъне баъзе ҳаст одамое ки масалан рӯи саҳна меояд ҳамун саҳна худш қабул мекунад як меҳнат карданошон меҳнат сис мекунад меҳнат намекунад рӯи мисол хориҷоя бини чӣ қадр кор мекунад рӯи садошон рӯи саролибосшон рӯи симошон рӯи рафторшон рӯи гуфторшон рӯи хӯрдан шиштан масалан этикаи суҳбат кардан гап задан дар як ҷои мисол ду се одам кала ба кала шуд ҳаминои рӯи ҳамин бояд кор кунанд вақте одам
як ҷои общественность мегӯям ҷои ҷамъиятида вақте одам вақти поша мемонад дохил мешавад бояд баъд кор кунад ай пушт намеша ки ту ҳамихе рафтию ту ягон ки ту аҳлиддини ту ҳамин программая мебарӣ тамом ту дигар звезда не хеле гап нест ситора нест ту гап зада натонӣ савол дада натонӣ ситора нест ситора нест хоки ту саре нести бин не ҳоли кам тарак дига мондагия овшанҳоли кам тарак ғавс меша як капа дига душа парвона як бор дига барои тамошобинон ман бифаҳмонам ки дар дохили ҳамин хӯроки тикка як қошуқ равған як қошуқ шакар дохтем қиём кардем камтар қиёми кам қиём талх нашад масалан насӯзад ки талх нашад ним пиёла об дар дохили равғану ҳамун қиёми ҳамун шакар ним пиёла оба меандозем ки якам ки ҳамун ҷӯшиш ки камтар шуд мурға мечинем гирдидек дар ҳамун муддате ки вай ҷӯшидааст мо дар як косаи дигар пиёз сирпиёз чиснок мегем куркумаро дохил кардем якҷоя мекунем метавонем ки намакам дар ҳава якҷоя кунем намак бизанем ша баъд мурға ки чиндем дар дег болои ҳамун руғани дохкардагӣ масалан қиёми ҳамун шакар ки мурға гирд ба гирд мечинем дар васати ҳавай мобайнаш ҳамин маҳлули тайёр кардагимон ҳамин ҷурғоту пиёзу ҳамина дар байнаш мерезему дам меандозем як 40 дақиқа масалан алов агар баландтар бошад 40 дақиқа агар аловтон пасттар бошад агар ин намесӯзад ин чизи мечаспидагӣ нест метавонам ки хонумо масалан роҳат бошад ҳамун ҳолате ки ҳамун ови дохилиш ва ки шарбате ки пайдо мекунад ба мисли ки тоҷико ордбирён мегем гарцуз мегем ба мисли ҳамин монанд шава бояд ана акнун ҳоз ба чӣ кор кунем бояд мози ҳеч якам аз замин кабутие ки худомон аста якам барои буш барои таъми масалан бӯи баҳорӣ кардан бӯи масалан ҳозир берун ки ҳаво ҳоли гарма сабзе бӯи сабзӣ кардан якам агар кабутия зелен мегему сабза болош мемонему як тараф мемонем омода мекунем биринҷбона шурӯъ кардем ай болои ина плита мегирем шаҷура рост мебарем ша як тараф мемонем баъд навбати биринҷ мешавад қафои биринҷам тайёр мекунем ҳозир навбати биринҷ яъни бирёни хуруши биряни асосиш биряни асосӣ хуруши мо гарнир мегӯем гарнир мегем ай хотир ҳозир дар обмона мерезем ҳар кас чӣ хел масалан мо 5 кило биринҷ дорем дар 5 кило биринҷ мо метавонем 1 литр об резем чунки ин биринҷи обкаш мегӯям мо мегӯем ки биринҷи обхӯр мегӯям ку ин биринҷ ҳамихел ҳар чӣ қадар обш зиёдро андозе ҳама қадар зиёд калон мешавад мулоим намебиёяд бале ана тақрибан чанд дақиқа меравад то ҷӯшидан то мисли ҳамин оши тоҷикия 15-20 дақиқа 15-20 дақиқа ҳамун дам мепартоиша намози меандозем биринҷа меандозем биринҷ оби хунук медозем биринҷ айҳавай худаш сар меша пухтанаш дар ҳамин оби хунук биринҷ шушта медозем биринҷа мешӯем бо таркини ҳам беҳтара ҳар чӣ қадар зиёд иса мисол дар об тарк карда монем агар беҳтар мешавад чунки биринҷ калон мешавад аз мо биринҷа меандозем баъд нигоҳ мекунем чӣ қадар оби дигар намесем ранги ҳамин оши тоҷикӣ худамон обш чӣ қадар камай зиёдай не ки инда об зиёдтарак мера ин зирбак надора оби холӣ кати мекунем барои ҳамин аз мо мебинем агар обш камтар боша ҷон ин агар тараф мемонда имконият мешад ҳозира баса ҳозира шуда обуш нағзай обуш басай қалпшақша мепушем ва меса не намепушем оҷи ин ҳам хеле намак мекунем ша ним қошуқ шакар намекунем худеш тамом аки ин темаи шакар дига тамом аҳлиддин дар даҳани ту монд ки ба фикрам куҷое да ма набинӣ авқута бе шакар намехӯрӣ шакар биёр не ба хотире ки ман дар дубай ман амакка як бор рафта будам меҳмонӣ рафта будам баъд тарбуз овардан пешмон тарбузу харбузу баъд хе меваҳои амо африқоӣ овардан баъд субтропикӣ бале баъд як ҳинду буд покистонӣ буд амо соҳиби хона тарбуза гирифт дар хайки мо тухмуча як таре тавақ мегирем ҳама каса хӯрдан ба пичоқш мемонем ва гир дар пешошон мемондем хай ба мора меҳмонем урфу одати ва қатӣ ба дар пешон мондем
بعد گفتن پاکستانی نمک پیشم درست کرد بگم نه من نمیخورم قلمفری سیاه رو میگم من نمیخورم قلمفری سرخ رو میگم من نمیخورم مخی بعد میگه تو تربزه چی میخوری به هیچی بعد من گفتم خیلی ما تربزه میخوریم تمام پاکستانی و یک وای هندوگی او میگرفتن تربزه نمک میکنن ای بالا نمک قلمفری سیاه میکنن ای بالا قلمفری سیاه قلمفری سرخ میخوری نگاه کردم گفتم نه رحمت کباب نه پاکستانی اصلا خودش پاکستانی تاریخش نمیخوره که باید آخه نه 70 سال شد که جدا شدن در مردم هند اینو خوشن مثلا بسیاری بایوشون تویوشون و معرکاشون رو من همین چی میگن عرف و عادتشون عرف و عادت همین کلمه هیچ در کلمه من جونا میشه همین عرف و عادت همینو یگانه اصلا یعنی مردمی بای طرفی چی میگن مردم پنجابی همین مردم پاکستان بله مردم پاکستانی اینا باید قلپشش خوی باید بسه نه اینا پوشوندن در کار جون میتونی که اینجا یک خدمت کنیم همون قلپش دیم اونجا پوشوندن چند تو جوشیده پخته 15 20 دقیقه می جوشه خودش آبش که کم شد از که همین دیدیم که آبش کم شد دهنش میگیریم یک 10 دقیقه 5 دقیقه دیگه آبش تموم شد دم پرت تمام به همین میشه بینش مفید بعد یک سوال دیگه داشتم من علی برنامه برای چرا سراینده نشدی کم میخونم نه کم حساب سراینده کسبی نشدی به مثل پدر به مثل خواهر به خاطری که صنعت سرایندگی داره سرود آماده کرده که ولی شنونده نشنیدگی من میدونم که داری چند تا برای چی پیشنهاد شنونده نمیکنی نه کردم در یوتیوب هست یک تا یک سه چهار تا دیگه ثبت کردگیم وقت نمیشه که هوای کلیپ کنیم و تحریزش کنیم اون تعریف کنیم جان هوای در یوتیوب پارت یا در وایت پایتو وقت نمیشه همین بسیار جنجال میکنن اکای جمشید کتی بسیار کار میکنه نظام میگه که هم کسبه نگرفتی کسبه گرفتن هیچ وقت دیر نیست هیچ وقت هر تو آدم تو مردن شه کسبه باید یاد گیره کسبه باید هر صد تجارتی ای صنعت ای تو پاز ای دیگه کسب آدم باید تو مردن شه یاد من میدونم که من سوال من باید به همه به خاطر چی که من این سوال پیشنهاد کردم که با یک مرد 40 هنر کمه با یک زن 80 هنر کمه 1000 هنر برای که زن به نهایت کاری که زن میکنه در مرد نمیتونه کار کرده با چه خاطر میگم هم تربیت فرزندان هم خانه را نگاه کردن هم تجارت سر کار داریم چند مغازه ها را رفته دیدن در کار هر یک او را مثال میگیریم که حساب کتاب خرید مثال میگیریم برای بار خاطر میرین دبی میرین ترکیه میرین تشکیل میرین مثال میگیریم با مادرتون رفته دیدن در کار با خواهرتون شدن در کار مثال میگیریم با در یوتیوب هم وقت میوین هم سرود خواندن ای که جای قدر وقت من هم قوت زیاد دارم گفتی روسا که هم انرژی من بسیار که ایزوشه ولی وایت میگن همه انرژی بسیار من که ای گوشو میرزه ما میدونه همین کارا میکنه ساعت 6 7 بیگانی میشه کو بو نمیدونم دیگه چیکار کنم بیکار میمونه تا هم وقتی خوابه کو دلو میکفه میخوام که باید اون کاری کنم برینجم که قرب که با گفت چه خیلی شما فهمیده همه خیلی چی بررسیدن الان کاز چیکار میکنی باید نوبت چیش دم پرتایش ما فکرم حاجی جون اگر جزاتی من همین کاغذ دادم چی میگن دست پاک کنی تو با کام تا دیگه گیرم همین یک کاغذی ما 10 برنامه بود برنامه همین پروانه تمام شد ما دختر چیستا بای فهمی اینا آبش هم خشک شد آبش که خشک شد اینا کوسا برای چی گفتم بچه خاطر برای دم پرتای ما کرکمه دا آبش نه انداختیم همه اینا زرد نکردیم اینا آبش ده اینا جون ببین آبی دیگ مونم کم شد خیلی کم شد ببین جان دیدی چقدر کلان شد اینا ببین جان کلان شد هر چقدر این زیاد استاد در داخل آب همون قدر ببینیش به کلان تا به همین خاطر گفتم وای ببین عربی تراکتور بیار برای که همش زرد نبیاید یک کمی ببینیش خودمون از میگیریم گفتی وای که وای خدا فینت دیگه این چون میگی دهنش نپشیم نه آبش وقت شوا خوبه یک کم آبش که موندگی شوا کم تر زرچوبه در داخل میکنیم زرچوبه هازی داخل میکنیم در این میریزیم کنه که گوش ده بعد ایرانیا با فکرم کم تر با زعفران هم خوش میکنن زعفران باید نغز زعفران بهترین چیزه اینو کم یک جایی با خنک میریزیش فرق نداره آبی خنک آبی گرم فرق نداره ببینیش دیگه تیار شده دیگه من به خاطری که یک جایی شوا یک به خاطری که مثلا رنگ گیره به همین خاطر من کم آب داخلش در کولینری تاجیک ایرا کم استفاده میبرن تنها به خاطر داروگیش استفاده میبریم همه ملت به خاطر داروگی استفاده میبره این یک داروه یک چیزی برای سرماخوردگی برای سردی خوردگی برای مثلا سلفه برای این برای مردم بهترین چیزه این
اگر اینا چای دام که بدوزی بخوری سوپ اینا سوپ میشه چای میخوری شما مثلا وجه چای همین زردچوبا میاندازی بعد همین دندان زب زردک نه ماری تو خواهی دخونه دندان شوک نداری خب آخه چند میشی بعد الانش پاس میکنی وقتی برنج میاندازه اودا برنج آبش که باشه تموم شد دیگه رنگ هم آش خودمون چه دام میپرتای کو اینا هم خمیشه هم بوق میکنی رنگ آش خودمون مثلا یک جودا جامش میکنی الان پاس میکنی بوق میپرتایشه همین تقریبا 10 15 دقیقه زیاد نی ایره دیگه جز در پرش دا یک کنج همین بریزیم که این با اینش قلطی نشود گفت ایرانیا خب 15 دقیقه را انتظار میشیم بعد 15 منوت ان شاء الله که خوراک تمام میشه تیار میشه تیار میشه دیگه کاشه شو خورینه تو شما خوردن ما ها دور در رفته می است اگر بنزین باشه آخه گرفته میرم در راه را در پیش دروازه پیش دروازه میست میگه آجی چه خبر داره جون برنج ما آماده شد برنج من تیار شد اگر بخوای فهمین که مثلا اگر کم پیشتر ثبت میکرده برای خانمایی که بخوام بفهمن که برنج فقط در آب جوشیده مثلا در کدوم حالت تیار شده اینا برنج سفید دیدی طرف بالا میشه رنگ خرپشتک شده رنگ خرپشتک میشه بهتره بیشتر میفهم همین که شد بفهمین که برنج دیگه دم خورده بوق میشه میشه که دیگه اونجا کاشینو استعمال کنید اینا دوستان عزیز خوراکی آماده کرده خانم زیبا پروانه آماده شد راستی گپ در خارجه این خوراک رو من دیده بودم یک بار لیکن طرز آماده کردنش به حد یک طرز خوب بود است و طرز دیگر وزنی هم نیست بعد خوراک پزی خودم که عموما که مانندی نداره و امیدوارم که طعمش خوب و لذیذ باشد من نمیدونم تو شما صرف میخوردن اما ها دور در رفته میستم اینا اکنون چه میخوریم مثال میگیرم شما بیا من برای شما بکنم نه یک دانه گیری یک دانه موقع به حضور گیری آنی خیلی کنیم برای چشیدنش بسم الله بعد ای سیروپ شم ای قیام شم گیریم قیام شم وقت بالای برنج کنیم بود بهتر میشه انا میخوام مرحمت کنین اپا پروانه نه من میخوام شما خوریم اول شما کنید چشید کنید چی میشه بسم الله الرحمن الرحیم گفته بسم الله الرحمن الرحیم معقول میشه نمیشه مزهش تموش چی خیلی نفکوس کرد اکو این چیزی یک چیزی необычное در خود ما مونن نیسته اینا بعد لیمون کتی منه طعم غیر مقرری داشته در حقیقت یک مزه سیرپیاز کم مزه زردچوبه هم کم همش خوبه با هم مزه شیرین داره هم ترشی داره هم مثلا وای داره در حقیقت حتی همین مسکایی که در آخر خوش کردیم یک طعمی سلیوچنی فکوس میگن روسکاری به نهایت خوب اومده یک برای تماشابین اگر تماشابین بخواهد که مزه این خوراک بدونه یک مزه شینمی روغنی مسکه همون شیرینی شکر قایماق همه چی هست پنیر همه سلیوچنی فکوس میگن که انا خیلی مزه داره اگر آدم خواهد که مثلا خسته میشه آدم بسیار وقت ایم اوقات ملی انا آدم رو بالان میکنه همین رو بالان میکنه همین دیگر میکنه فکر میکنه که در یگام مملکت دیگه نه برای مملکت دیگرش میگم در حقیقتا خوراک خوبه خوراک با مزه خوراک خوبه هم معلوم میشه که 16 سال در اونجا بی‌فایده زندگی نکرده نه من همینجا یاد گرفتم نه خوراک خوبه اگر تماشابین من توصیه میکنم که همین خوراک برای خانوادگیشون برای نزدیکشون برای دوستاشون آماده کنن که به نهایت خوراک خوبه
бениҳоят барое ки ҳам сабукай ҳам бале ҳам болаззата. як чизи дигаро бояд қайд кунем ки мо дар хӯрокпазии тоҷикӣ зардчӯбара истифода намебарем ва серпиёзаму чеснок бу мегуфта мекуна гуфта истифода дар инҷа бинечхе бисёр аю леки бу надора. Бу надора, амин чеснок бу надора. бениҳоят хӯроки хуб аст. Амин зардчӯба ва ҳамон ҷурғоте ки мо васл кардем дохил кардем дар овқот, амин пиёз вая мегира, буи чеснок аз серпиёза мегира ю, вале барои вақти мехӯри вай одам фоидааш калон. бале дӯстони азиз, барои ҳамон тамошобиноне ки ҳамин барномаи моро тамошо мекунанд гуфтанем ки бону Парвонаро ма хусусан ба даъвати ҳамон одамое ки хостанд бубинам бисёр ба мо навиштанду смс кардан гуфтанд ки бону Парвонаро файрод кунед агар ки ҳамин барнома анамин сабти ҳамирӯзаи мо агар ки тамошобини зиёд бигирад мегира Ахлиддинҷон мегира. мо шуморо боз як борга даъват мекунем меги ида хӯроки тоҷикӣ мепазем. майли ҷонура ки тамошобинони гиромӣ ана мо дар назди шумо Парвона гуфтем ваъда метиҳем қуртовай ошай тупакашакай чизе боша хӯроки тоҷикӣ омода мекунад. ҳайд то барномаҳои дигар зинда бошед. хуш омадед Парвона. саломат бошед ҷон, ташаккури зиёд ки даъват кардӣ. як ҷаҳон беғайр ин барномаи мо дӯстам ҳастем. саломат бошед. бисёр ҷода якдигарро мебинем, бисёр барномаҳои мисол вайда фарҳангида инода дар баъзе маъракаҳои хонаводагиам якдигарро мебинем. ташаккури зиёд Ахлиддинҷон. хай худо кунад ки бо ба якдигар бирасонам. иншоалло барори кор. саломат бошед. хуш омадед. Мазза шоу бо Ахлиддин.